Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahirwe n'ibyiza byose ndakibifurije mwebwe bakunzi baruhuka Impa News. Nizere ko mumeze neza cyane rero aho muherereye ariho hose. Nubwo twe tumeze neza, hari ahandi bitameze neza, ariko we niba nawe utameze neza ukomeze kugenda wihangana muri rusange. So tugiye kugaruka ku makuru akomeye cyane y'urugamba rukomeje kugenda ruhuza uyu mutwe witwara gisirikare wa mama 23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC, Wazalendo, FDNB ndetse n'abandi bafatanye bikorwa barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Byose tugiye kugenda tubirebaho. Wowe rero nta kindi kintu usabwa nukuntiza umwanya muto cyane, iminota 16 uraza kubuzengurutse uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwose, nta gace n'aka na kamwe uza kuba usize utamenye amakuru yako. Bihagaze bite, byifashe bite, sobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako iyo twamaze kwa tugafatamo tayari agahuka bagahuye n'umunyutsi. Ubwo nyine mugiye kugenda musobanukirwa byinshi bigiye bitandukanye by'umwariko bijyanye n'uru Iharanira Demokarasi ya Kongo. So twinjire mu makuru akomeye cyane nyuma yuko ku munsi w'ejo nyakubahwa General Sultan Makenga, uyu nguyu akaba umugaba mukuru w'igisirikare cya M23. Uyu nguyu rero yashyitse yara kuri ba butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero yari yamaze neza cyane kuba asesekara hano mu mujyi rwagati mu mujyi wa Goma, nyuma y'igihe kirekira cyane gisanga amezi 6 uyu mugabo ataragera mu mujyi wa Goma indani. Ibintu rero bikaba bise bihindura isura. Operation zo kumihitana zikaba zari zapanzwe nyuma yuko uwo bita Lieutenant General Pacifique Masunzu yari yamenya amakuru yuko uyu mugabo kabisa yaba ari mu mujyi wa Goma, yamaze kuba akoresha uburyo bushoboka ubwo aribwo bwose ngarebe niba yamuhitana. Byose ugiye kugenda ubyumva. Wahageze ni kuri Ruhuka Impa News, kanda subscribe tubane neza cyane gatanu kuri kagenzi kako mu makuru nk'aya nganyine abari kugenda acicikana hirya no hino ku marezo sosiyo. Hanyuma rero tugiye gukomeza tubabwire kantu bita ngengeri hari kuvugamo amakuru, ari kuvugwamo urugamba rukomeye cyane ndetse n'ahantu bita neza hano ahantu bita Rondo Bango. Ahangaha naho tugiye kubabwira uko byifashe, ariko turababwira no muri Uvira mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi biri kuberamo imirwano, by'umwariko nkano bita za Mulongwe. Ahangaha naho turababwira uko byifashe, urugamba rukomeje kwabera bimeze bite. So giye kugenda ubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Giye Pacifique yo namaze kuba ngafatamo agahuka bagahuye n'umunyutsi. So ndagira ngo rero munyemerere aya makuru yacu tute tunayanzika, nabyo gutinzamo na nibyo guhagarara bihari. Ubungubu no gukomeza tukagenda nyine tubirebera hamwe byose uko obyitwaye mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, hanyuma nyine mukagenda mubisobanukirwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako muri rusange. Amakuru aravuga ngo kirero ibitero karundura cyangwa se ibitero bikomeye cyane bibaye none ahangaha ni ibitero bihuje umutwe wa 23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC, Wazalendo ndetse n'abandi bafatanya bikorwa ababo. Ugiye kugenda ubyumva, ndebera aho hasi handitse like ubanze ukandeho kugira ngo dukomezanye n'aya makuru akomeye cyane tugiye kubabwira nyine ajyanye n'urugamba ruri kubana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho kuri ubu no mutwe wa 23 ukomeje kugenda uhangana na kwarisirwa no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Amakuru rero anzindutse angeraho, amakuru akomeye cyane nyaboneka, amakuru y'urugamba navuga ko ari urugamba karabutaka, ari urugamba ruri guhuza uyu mutwe wa M23 by'umwariko hano muri Uvira niho tugiye kwanzikira amakuru yacu. Hanyuma turagaruka ku mujyi wa Goma tubabwire naho uko byifashe nuko imirwano ihagaze muri aya masaha. Amakuru ari kutugeraho rero aravuga ngo iki yibi bitero bimeze bite, aravuga ngo iki rero amakuru ari kutugeraho y'ibitero byabaye cyangwa se ibitero karundura n'ubundi byagabwe kuri uyu mutwe wa 23 cyase byagabwe n'uyu mutwe wa 23. Bivugwa yuko byagabwe mu duce tugiye dutandukanye, by'umwariko nk'aka gace ka Mulongwe kagabwemo ibitero n'umutwe wa AFCM 23 mu rwego rwo kugira ngo bigarurire tuno tu axe, ariko ibintu bikaba byagiye bigira gute bibangira neza. Aho rero kuri ubu ngubu mbabwije ukuri, nababwira yuko uyu mutwe wa 23 utigeze ugira gute utigeze ubasha kwigarurira utwo tu axe. Bitewe n'iki?
bitewe nuko nyine bitewe nuko hari ibice bimwe na bimwe n'ubundi bikirimo za FARDC kandi na wazalendo zikigirira nabi abaturage, bityo rero birangwa ntibabikora neza nkuko kibaba bagize gute ababyifuza mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Ibi bitero bibayeho rero bivugwa yuko ahanini byagizwemo uruhare na special force za FARDC, ubwo ndavuga komando Hibu, aho bageragezaga kugabira ibitero bigiye bitongoranye kuri no mutwe wa mama 23, ariko n'ubundi bikaza kurangira bitabakundiye cyangwa se ngo bigende nkuko babishakaga, ahubwo bakaba bakubiswe izakabwana nyine bikarangira basubiye inyuma ku bwishi, hanyuma M23 birangira nyine isa naho yigaruriye kano gace ka Mulongwe kaherere hano muri secteur ya Bavila. Ahangaha rero niho rwahinaniye urugamba rubera urundi ibintu bihindura isura, M23 itangira gucanganyikisha leta ya Kinshasa ku rwego rwo hejuru cyane. So ngira ngo mwabyumvise neza cyane, ntabyo gutinda burage mba nabagereyeyo nkababwira amakuru y'indani kwa ndani, operation zibanga zose gemba nzifite, nta mpamvu mugomba kumenya byinshi bijyanye n'uru rugamba. Iyo mudufite cyangwa se duhari ku bwanyu tuba tugomba nyine kubabwira uko biba bigize gute byestaye cyangwa se uko biba abyitwaye mu buryo mwe cyangwa se ubundi. Ndagira ngo twihute cyane ari nako tunyarukira no mutundi tu axe tugiye dutandukanye n'ubundi turi kugenda tuberamo urugamba cyangwa se intambara nyine iri kugenda iberamo, aho bano barwanyi bama 23 nanone kuri iyi shuro mu duce ngiye kubabwira tugeze kuri dutatu. Agace ka mbere ahantu bita Bwegera, kabiri ahantu bita Ruvungi, gatatu ahantu bita Katogota, kane ahantu bita Sange hari kumvikanamo urusasu mw'abantu mwe. Bano barwanyi bayi mu 23 bari kuraswa bari no kurasa kuri FARDC ndetse na wazalendo ndetse na Coalition kurasa kuri M23. Nuvuga ngo mbese ni intambara yeruwe mu buryo bwa nyabwo ari kiri guhuza abasirikare. Kuri iyi shuro nta muturage uri kubigenderamo, bisa nkaho leta Kinshasa yikebuye, nubwo umuvugi navuga niho umuvugizi hagataho ku munsi w'ejo wa M23 avugaga yuko imirwano ikomeje kuba mibi, ariko ndababwira ukuri ko iyo mirwano nubwo ngikomeje kuba mibi ahubwo nanone ikindi cya kabiri mudakwiriye gucikwa cyangwa mukwiriye kumenya nuko ku munsi w'ejo tariki ya 5 z'ukwezi kwa munani uyu nguyu Lieutenant Colonel Wiringoma yaravuze ati twebwe tugiye gusubira inyuma byibura ibirometero 5. Ariko ibingibi ntibyavugwaho rumwe na bamwe mu barwanyi bayi mu 23 ravuga ati twe nta mpamvu yo gusubira inyuma rega dufite, ati nta gusubira inyuma ntabyo ibyo bintu byihorere, ati twe ntago twasubira inyuma. Ibingibi rero byo kudasubira inyuma bya AFC M23 ngo ntibabikozwa, ariko nubwo batabikozwa mw'abantu mwe ndababwira ukuri yuko ibintu byamaze kuba bihindura isura, kubera yuko ibi bitero bakomeje kugenda bagabwaho bimeze nkaho uyu mutwe wa AFC 23 bawufashe uko biboneye, babikora uko bishakiye, ariko nyaboneka nubwo bimeze bityo M23 yo iri kugenda ihashya Coalition ku rwego rwo hejuru cyane. Ahangaha muri Sange ndetse n'ahantu bita Runingo ndetse n'ahantu bita Ruvungi hose hari kumvikana amasasu, kandi amakuru ari kungeraho ari kumbwira ko zino ntare za Sarambwe arizo ari kuziri kugenda zikomagura abazarendo ku rwego rwo hejuru, ngo abagabye ibitero bazi yuko M23 nyine bayitunguye ngo kandi kigomba kuraswa ku rwego rwo hejuru cyane, ahubwo bikaza kurangira aribo barashwe bagakubitwa ruhenu na wazarendo bakabura uyo berekeza bagashwiragira. Ibi ngibi rero bimaze iminsi biraba, nimba bwira ngo bimaze iminsi biraba muze kunyumva neza cyane, kuko gukubitwa ko ni ibintu bisanzwe, babaye nk'ingoma z'abaporoso bakubitwa ku rwego rwo hejuru cyane. Ingiye rero ikaba byamaze kuba bifata indi ntera cyase bifata indi sura, bitewe nuko bana barwanyi ba 23 buryo kiba bibabwiramo cyangwa se babagabamo ibitero biba bisari nk'uburyo butunguranye, bigatuma uyu mutwe wa 23 tutabona ukuntu wifata cyangwa se ngo bamenye ngo ibitero biraza guturuka hehe, ibintu nyine ukabona ko ari ibintu biba byakomeje kugenda bigira gute bifata indi ntera. So hagataho ngaho ndagira ngo mbabwire nanone uko urugamba ruhagaze hano muri bino bice bigiye bitandukanye by'umwariko bikomeje kugenda biberamo urugamba mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bano barwanyi ba 23 bakaba bakomeje kugenda bakora iyo bwabaga kugira ngo bakigarurire tumwe mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi tubarizwa hano muri za Uvira. So hagataho
Bwegera ni agace gakomeye cyane n'ubundi kabarizwa muri zino axe, ariko kano gace kaba kagiye kibasirwa n'ihuriro rirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, aho bagiye bavuga yuko kano gace bagomba kukigarurira ariko bikanga. Aka gace rero ni agace M23 yigaruriye mu mpera za kura kwezi gushije, ubwo yakubitiragamo abarundi, abasirikari b'abarundi, ndetse ikakubitiramo na wazalendo za FDLR bakabakuramo hanyuma bakakinjira. Ariko ku bundi buryo ukabona yuko za wazalendo zishaka kongera kugasubiramo, ndetse na za FDLR bagashaka kuba bagasubiramo, ariko bikaba byakomeje kugenda bibangira. Aho rero kuri ubu nababwira ko ibintu bitameze neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, nubwo bakomeje kugenda bahura n'uruva gusenya, bakubitwa, bahura n'ibyago. Nyaboneka ndababwiza ukuri ko ibintu bikomeje kugenda bigira gute, bifata indi sura cyangwa se bifata indi ntera. Aho rero bano barwanyi bari mu 23 ibintu bitaboroheye habe n'akana gatoya. So agataho ngaho n'andi makuru akomeye cyane ngiye kubabwira, ndagira ngo munyumve neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Buriya ntago biba byoroshye iyi ntambara ikomeje kugenda iba nk'iyingiyi, ubona yuko ikomeje kugenda ifata indi ntera cyangwa se ifata indi sura. Bano barwanyi mu 23 bigatuma nyine batagira gute, sinzi ukuntu navuga cyangwa nabibabwiramo. Abarwanyi bari mu 23 nta musirikare ugitungurwa, ariko kuri ishuro biba bigaragara yuko bano barwanyi bari mu 23 hari ukuntu babatungura. Nyuma yo kubatungura rero bigafata, navuga yuko bigatuma M23 itamera neza nyine mu buryo ki ishobora kwitegura ibitero nk'ibyo ko biri bubagabweho. Hanyuma ibi bintu ngiye kubabwira nanone by'intambara ikomeje kugenda iba, iri kwibasira bano baturage b'ubwoko bw'abanyamurenge. Munyumve neza kuko iyi ntambara iri kuba iri gutuma abaturage benshi bo mu bwoko bw'abanyamurenge bibasirwa n'ibitero karundura bya wazalendo, bya FDLR, ndetse n'indi mitwe igitandukanye. Hari za biro z'ibishambuke, za mayimayi zo kwa Kutumba, hari n'abasirikari benshi cyane n'interahamwe za FDLR ziragenda zikinjira mu minembwe, zigatangira kugaba ibitero ku baturage, bagatangira kugenda babica umwe kuri umwe. Ibintu rero nkavuga yuko biba byakomeje kugenda bigira gute, bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ukabona ko bano barwanyi ba mu 23 bagiye bagira gute, batungurwa n'ibyo bitero biba bigiye bigira gute, biba bigiye bitandukana, bigenda bibagabwaho neza cyane gatanu kuri agenzi kako. Hanyuma ndagira ngo twigarukira ahantu mu bice bindi bigiye bitandukanye. Ibyo ni ibice by'imurenge biri kugenda byumvikanamo amasasu n'ibyo. Aho rero twirwana iri kugenda ihangana ni ko arisi irwana ku ruhande rwa leta Kinshasa, ariko nkakubwiza ukuri yuko ibi bintu bikomeje kugenda bihindura isura. Aho na nubu unyumve neza cyane, intambara iracyakomeje kandi imeze nabi cyane mu bice bigiye bitandukanye byose bibarizwa mu bano barwanyi ba 23. So agataho ngaho rero ndagira ngo nabyumvise yuko ibintu bikomeje kugenda bigira gute, bifata indi ntera mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Hanyuma twigarukire kuri operasiyo ikomeye cyane yo guhitana nyakubahwa Afande Makenga cyangwa se Sultani Makenga. Uyu akaba ngo umugaba mukuru w'izi nyeshyamba zayi mu 23. Akaba rero hari hapanzwe kumuhitana cyangwa se bari bapanze kumwica, ariko ubundi ibintu bikaza kurangira bitabagendekeye nk'uburyo kibabishakagamo, ahubwo bikaza kurangira batungujwe n'ibitero n'undi bikomeye nabo ubwabo babagabye. Nuvuga ngo amakuru y'ubutasi ya M23 aturukayo avuga ko ari igitero cyari cyateguwe nyuma yuko bamenya amakuru yuko uyu nguyu Lieutenant General Pacifique Masunzu aba yakomeje kugenda agira gute, akora akazi gakomeye cyane ku bijyanye n'ubundi n'urugamba rukomeje kugenda rubera no Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho n'ubundi zino axe zikomeje kugenda ziberamo intambara. Navuga ko mu buryo bumwe cyangwa se ubundi ari intambara itoroshye nyaboneka. Amakuru avuga ngo iki rero, amakuru aravuga ko bino bitero bikomeje kugenda biba bisa nk'ibyo baba bari gutunguzamo 23, ari ibitero biri kugenda bihitana n'ubundi abasirikare cyangwa se abarwanyi batari bakeya cyane barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ubwo ndavuga wazalendo, FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ibi bitero byabayeho uyu munsi mu bice ngiye kugenda mbabwira, gusa ahangaho nta barundi bahari, ni M23 yonyine ibiri kugenda igabwaho ibyo bitero, ibigabwaho n'abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ahangaha ni muri Karembe, ahantu bita Karongi. Ahangaha ari kuberamo urugamba rukomeye cyane,
aho bano barwanyi ba M23 bari kugenda bahangana na coalition irwana ku ruhande rwa leta Kinshasa. Ni ibitero bikomeye cyane bya Wazalendo, dore ko muri zira axe na FDLR zihaba, babagabweho ibitero nta FARDC plutôt zihaba, ahubwo ni FDLR ndetse na Wazalendo babagenda bakora iyo bwabaga ngo barebe niba ari cyo bahindura cyangwa se hari ibyo bakora kugira ngo bagabe ibitero bikomeye cyane kuri no mutwe wa M23, ariko ibintu bikabangira neza pe, ibintu bikababera bibi cyane, bakagabwaho ibitero nibyo, ariko bagakubitwa ishuro na M23. So ngira ngo rero ibyo byose muri kugenda mubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi kako, uko ibintu biba byakomeje kugenda bihindura isura, ariko n'undi bano barwanyi bakitwara neza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, bakaba bari kugenda babasha guhashya coalition n'ubundi irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Hagataho ngira ngo rero ibintu birumvikanye neza cyane gatanu kuri kagenzi kako ko byakomeje kugenda bifata indi ntera cyangwa se bifata indi sura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Amakuru kandi nanone ari kutugeraho ajyanye n'urugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nanone aho umutwe wa M23 uri kugenda uhangana n'ibitero bigabwa hano muri za Warikare, aho kuri ishuro nanone hongeye kugabwa ibitero bikomeye cyane bikagabwa kuri bano barwanyi ba M23, bigatuma n'ubundi hari uduce tumwe na tumwe bagira gute batigarurira. Nyango rero murabyumva yuko byakomeje kugenda bifata indi sura. Hanyuma ni ibyishimo ni n'umugisha kubana namwe mu makuru nk'aya ngaya, abakunzi baruhuka Impa News. Kambashimire dusubire mu yandi makuru ari imbere. Bye bye.